بەر زۆر خۆشحاڵم ئەمڕۆ لەگەڵمانی چۆن بتوانین ڕاجیاوازەکانی بەرامبەرمان قبول بکەین بەبێەوەی کە هیچ کاردانەوەیەکمان هەبێ بەبێەوەی کە هیچ کاریگەرێک لەسەر دەروونمان دروست بکات. عفو سپێدا باش بەس ئەگەر بتوانی پرسیارەکەت دووبارە بکەوە. بەڵێ سەرەتا پێم خۆشە بزانین جیاوازی بیرروبۆچون چۆن دروستە بێ و پێویستەکە جیاوازی بیرروبۆچون و ڕاکان لەسەر یەکتری قبول بکەین. بەێ بەیانی باش بیرروڕایەت مختلف و هەر هزرێک و ڕەیەک و بیرروبۆچونێکی جیاواز ئەڤش اختلافێت دانا رب العالمینیت ئەڤک و دنیایدا و وەک مرۆڤ دانای سەری خڵقیەت کردی ودەمی خۆت تعالى قرآن بيروزا بيجيت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يعني شعوبا وقبائل المنظور في آيات بيروس يا قرآن بيروس خود تعالى تيدا أماجة بكريكو مروف قبائل وبيجين شعوب اف كسايتي جواس يعني بيجين مروف كشواري افريقيا اني اسيا اني اوروبا نفس جواس نفس بيجين اسيوي نفس قوقازي نفس هندوكا افان هميا جوازيات لغتي دا تاخفني دا جوازيات كالتورو دا جوازيات آيني دا حتى القرآن بيروز دا رب العالمين آيات كريج أما جابت كت أوجد بيجيت لا إكراه في الدين يعني بيرو بوشون جوازت هين أم بين جانام الجهانيجي نتوين إجرتي عن هر خراوكادية جهاني أما جابت كو رأيو هزرو بيرو بوشون جوازت هين كو هر کساتێک هەر لایەنێک هەر مرۆڤێک الگۆر هزرا خۆ الگۆر دیتناخۆ دیف جڤاکێ خۆ دیف ئەو بێژین معتەیات و تشتل بەردەست هەین ئەکید هزر و بیرۆتوی دێت جیاواز بن دێت مختلف من گەل کەسێکی دی چونکی ژینگە هەکە ژینگە هەکە فەرقان کە ژینگە هەمە ڕۆژ هەڵاتە ناوین ناوێکی ژینگە هەکە بۆ نمونە لە ڕۆژ ئاواوەکی ئۆروپای ئانژی جنگی هکاوکی الصینی بید آنجیل یابانی بید آنجیل افریقیا بید آن هر جهکی بید اف جوازیا رنگا جوازیا دنگا جوازیا هزرا جوازیا آینا اف تشتکی گلکی جوانه اف بجین روی کی دی جوان دتا مروفایتیه یا درست اف یا سخلم اف کو همی بجین کساتی همی مروفایتی بهمی هزرت خوی جوازا ریزل اکودو بگیرن بزانن اکودو بنیاسن او جنگی هاتی داد جید او هزرو بیرت اوت کرد او بیرو رایت اوی هین او زمان بیت آقوید او کلتور و عادات و آیین و بجینه تواوی اکید دوالکت که هر سکوتی وی تعامل وی رفتار وی دیا جواز بیدیال اکیدی اوه دیب دسته ما هنده که کارکه بجین مروفاتی کو ایک تمام کر ایکی دیه هفت جیاتنینه مصطلح اكيد الفيديو ما هيك دركاتي بيجن يعني صراع الحضارات يعني افريقيا بيجين يا حضارات بيجاب حضارات يا غربي بيت عن حضارات روماني بيت عن حضارات اسلامي بيت عن حضارات يا رشحلات بيت يا صيني بيت عن ياباني بيت ام بيجين چه صراعاتين وانما اوه متممت ايكودون اوه ايكودو ايك تمام کرد دنیا و مروفاتی وکی پیامه که ایک جهین تا ایکی ایک تمام کردی یدیه ایک سر یادی تا آوا کردن هکیم چی نسر مجویا اوه صراعی یعنی اوه حضارته ده هزرامل یونانیا هید پشتینگی ده هزرامل رومانیا هید ده هزرامل ساسانیا هید ده هزرامل الحضارات اسلامی ده هزرامل هید یا تاریخ خانی کو الاوروبا و ام بچین بحثی روشالات بکنو و پشتی ویدو ماهی که هر سه کشوری دیت هاتینه اکتشاف کردن اوجی امریکا باکور و باشور گل کشور استرالیا اکید یعنی هندک نووندی دی هات نوکرن هزرو بیرو جنگه دی جواز هات نه دانان اکید ایک مکملی ایکیه اوه کو ناچ بیت ایکی دی لادد جانام جهانی 1948 دا لیون ده هاتیه پسند کردن
کو ماف مروفیه و کو زمانی ویه هزر و بیرت وینه آینی ویه کلتوری ویه بيت رجل بيتا كرتن البيت نهتا شنو برن بيت او هزرا او کو ام بجني ايديولوژیا کو تتا سپاندن او جي هل تاريخ رو حتى نكجي هي وبقاف كيجي هندك ويكسد كان كون حست كان لاينه برانبر نهيلن حست كان لاينه برانبر توشي هندي بكان كو قر كان ام بجني جينوسايد ام بجني جينوسايد كاچاو سر ملت ما يكرت هاتي هر چوروان دولت كل جي تركيا ايران هر دولت عربي عراق وسوريا دا کو بكولت مازن هاتنه كن پشتي 1916 کو اتفاقيه سايكس بيكو هاتي كن مشار جهانيه ايكي اكيد اف ملت كرد هات دابشكن سرچا دولتا بهمي هزا خو اف نفش دي محاوله کردن بکلتور خوب سپاندنا زمانی سپاندنا هزی یا عسکری یا کیمیاوی دویان اوی زمانی دویان وی نفشید دویان وی نتوی نهیلن بل دماهی که دیار بکو فشل اینا دیار بکو نشیان اوی هزرا خوب سپینن بوچی چینکی هر ملتک شنازه زمان خوب کلتور خوب نتوا خوب آین خوب بهزرو بیرت خوب جنگه خویا جهاز اوا كنت داد جيتو ومحاول كده برجري اللي بكات اف صراعات شيء بيتكو ايكي نهريت اتهكا امشينات موجوده دوباره بكينا بدي صحكيني هميا فشل اينات ده هميا نشياينكو بجين سركفتني ديمكم ملتك كبير دواتر بوردي دين وسلو بابتها بلام دمويت او برسارب كم جوازيك لا نيوان تاكيكي روشالاتي وهروها روش اوي دابكين اما زور جار لمناڵی و بەو شێوەی پەروەردەکراوین تەنها بیرروڕای خۆمان بسەپێین بەسەر بەرامبەردا دەمەوێت لە زاری تۆ و جیاوازیە بزانم ئایا بیرکردنەوەی کەسێکی ڕۆژهەڵاتی لەگەڵ ڕۆژ ئاواییدا جیاوازە؟ بەڵێ ئەکید یعنی بێژین هەکەم مێژوێ بزۆڤڕین بيجي الصراع كهي بين روشهلاتي وروش آوایی و فيقف كيجي بصراحة هكر أم سحكينا أفشر فيقف كل أوكرانيا تيتا أنجام دان بين روسيا شلاكي أوكرانيا نصراع كنا بين دو دولتاك وروسيا وأوكرانيا وإنما هفركيا كشركة نوبرا دو هزرو بيرا أوجي كو هزرا يا روشهلاتي كو هالجريوي روسيا وبالبشتي ويجي خلفيا ويجي الصين و هزرو بيرو دي حضارة دي اويجي كو بيجن روشافايا كو سركيشياوي امريكا تياد جال دولة اوروبي يعني افا صراع كافنا و افا ولي كديا كو جالك مروف بنا قرباني وي وبيتا اجر هندي صدام هندي كو براستي بيجين هزارها مليونها اف كسا مروفاتي بوينا قربانين ولاتت ويران بوين كساتي تاتي نشنا برن هندك باجل سر بيجين أبي دنيا بونمونا نماينة أف شر جهاني دوي مديد چوانه الهيروشيما و ناكازاكي 1945 دما دو بومبت يت گرديلي يت نووي أمريكا اليابان دانو بو اگر هندك دو اف باجره بين ويران كرنو و بهزارهان كز بنا قرباني والنتيجة والانجام وي كو روش آقای ویا سپاندنا السر روش هلاتی بکت مدید چلی هات بگاف که یابان گشته کش ریزی چند آستی بلند بو لای تکنولوژیا دا که دیتا دولتا دوی دیتا نیاسین نیاسیه سر آستی جهان دوی حضارت دا اف صراع هاي صراع که زفرید بو حتى مسائل آینی يعني هزرو بيرت آيني هكام صفرين بو نمونه دم دولتا آن امبراطورية الساساني شلاكي وكو إيران و فارس سركش ريبون و حضارتا دي هبوكو روماني بوكو روما يا كنترول يا سابان دي بولسر اف صراع هر بوكو نا بين حتى دو آينا جيبو كو آينه که مسيحي بو آين ديجي زرادشتي بو افسر عنا بين باندو امبراطورية ولكن كشرت مازنت نابراودا چبن و سجالات چبن بس تفيري دار ها ام بنت هر مجوي بخوينين اري امبراطورية الساساني هاتش نابرنو فرس نمان لايني دي امبراطورية الروماني هاتش نابرنو نما نخير چه صراعنين بين اوان حضارتا وانما هزرو بير الجواز
آیدیا و دیتن جواز اوه ایکش خلقیات رب العالمین یال سر اوه دنیای نابد ایکی محو کت ایکی ویران بکت ایکی همات میجوی دانه هرید بالعکس میجوی دوباره کیه کو کسی نشیا بنبرکت و نهلیت و قرکت و اینما هر دوباره زوریه و احتمالا هسترجی لا ما هم دوباره کن بیجین اوه نصراعه اوه نهفرکیه اوه نشره اوه نه اوه کو شرک اکلا کرده و اینما اوه شر اشلانه که سیاسی و تهتا کرن کو سپاندن هندک مصالح و مفاورگتنا و هندک کساتینا قیادینا سر کردنا طموحی های کو طموحی که مزنه های بجا اوه سردم همي مجوار كساتيت هاتين وكي اسكندر المقدوني كو فيايا هما دست خوب دانتا سر جهان خره و اولاني دي پريد ومن نتيجة ديد كو هم روشهالاتا بجين حضاراتا و جهركاتي زوري و تاچن دانان حضارات و حضارات آزادی کسانی برانبر مودای آزادی خوبان فراوانتر اکات أكيد أو كسي مقابل يعني بيروراي جواز هبن ديتناكو أيدياكا يا جواز هبيد كالتوري إنسانيات دا مروفاتي دا ناخ مروفي دا فيد مروفي قبيل بكات فيد مروف جواز هبيد كاشا بقاف كي خزانة كدا بونمونا بابو ديك هنا أفان بابو ديكان هري كي هزركا هاي بو بريفابرنا جياني اف جيانه يعني بحزرة وام بأيديا وام ديتناوان الجور أو تفكير أصلي هزر كنا نكون هاي دي تعامله وكان كو بروجرام و ريفابرنا خزانة دي جواز بيتيا ظلام الجل بيجين يا جنيه يا أفراتي بس الدمائيكا هر دو تمام كرين ايكو دونا چی گاوا حبرکی نبراودا بود چی گاوا بود اگر هندیکو ناکوکی و شر نبناج افخزانه دی حلوشید افخزانه دی ترابرا بید دی ویران بید دی عیال وانو و اندامت وی خزانه دی ترابرا بنو دی چند حالته که هندی داکو ایدی بر پرسایتی نامینی تو وگاف که دار دی همی بر زبون چه بید بس هگر هر دو بحزرت خویت مختلف حزرت خویت جواز بیرو رایت وانو دیت نوان بو جیانه و چاپ رو برنا یا جیانه بنا تمام کرد اکودو اول بیت اگر اندکو خزانه کا سرکفته بید هکر ام وی رنگ ودان بکین سر مجتمعی اکید او کومالگه او جواکه تشید بیرو رایت اکودو قبیل بکت و گاف که دار دی کومالگه هک بید تمام کرد اکودو بید هیزک دیگل هیزکادی دی کوم بید دی هیزاوا مصل لهید دیشین او بنمایت انسانی اوید مروایتی عدالت آزادی آشتی پیک و جیانه دیشین تاراده که باشن پروژه که گلک آمازون جبجی بیتو و جیان تاراده که باش در رخاء و سخاء و در برفرهی و بنفرهی و در تاراده که باش در سرکفته بید بالعکس هکر ام بین هکر بیرورایت اکودو قبیل نکن و اعتراف اکودو نکن اعتراف چش لانه نتوایی چش لانه یه طائفی حتی نف آینه گیدا چشلاینه هزر و بیرا چشلاینه یه عادت و کلتور و عاداتا چشلاینه زمانی چشلاینه حتی هزر و بیرا کو آست خانده نجی کسی که فرقه اول دی بیت صدا ما هنده کو اکودو قبیل نکن و هفرگی چی بیت و اف هفرگی بیت اگر هنده کو هر دو لاین تداد خسارتن و اکید اولان خسارت اولان کو خود بینید سپنر خود بینید رأیوی بیرو بچوناوی دی مصلحت و افدی بیت اگر هندکو در انجام رگزی چی بید ام بیشن رگز پرستی اف رگز پرستی دیوالهت کو هر یک هزر خوب آیین خوب زمان خوب کلتور خوب هزر و بیرت خوب و روشن بیریا خو دی خوبینیت یه درز دل مقابل دانیتی خلط و افدی بیت صدا هندکو بجا شر و ناکوکی و محاوله نمانا لاینی دی بکد و اول دی بیت صدام هنده کو هر دو لاینت دا خسارت بن و خسارتش همیا مصدر و اوه کو خلقه و مروفاتیه و مروفاتیت کفتت وین آلینه دا یعنی بگو که ام صراعت بینید نابینا
روشهلات کو بسرکیشا روسیا گل روشاوا کو بسرکیشا امریکا یعنی کاک بر ئەمەژە بە خێزان دا دەمەوێت هەر لەسەر مەسلەی خێزان بێنەوە تا چەند گرینگە هەر لە منداڵیەوە منداڵ پەروەردەیەکی باشیە بێ بۆی ڕێز لە ڕابوچنی بەرامبەر بگرێ زۆر جار ئێمە چاو لە دایک و باوک دەکەین دایک و باوک بوونە ڕێز لە بیر و ئایدیای و منداڵە ناگرن هەر لە پرۆسەیەک بچووکەوە لە خوێندنەوە تا دەگاتە دین تا وەکو خۆش ئاماژە پێدا تا دەگات هەڵبژاردننی زمان دایک و باوک ڕێگە نادن منداڵ بەخواستی خۆیەوەش بەشەڵ بژێرێ دواتر منداڵ کە گەورە دەبێت چاولێکەریە بۆ ئەو و بە هەمان شێوە دووبارەی دەکاتەوە تا چەند گرنگە منداڵ لە منداڵیەوە پەروەردەیەکی جوانی هەبێ بۆی ڕێز لە بیر و بۆچوونی بەرامبەر بگرێت. بله اكيد هر بنياتك اساسيه رأيي سركي بنشيني بو اوكنا وان هزرو بيرت کو قبیل کردن هزرو بیرا و آوکنا انسانیت مروفاتی و کساتیا هر مروفکیش خزانه دست بکرد. آست بجنی پرورده و هزرو بیرت پرورده ما جوازیه که بونمونت خزانه کردی دا ما اف رأی پرورده که نیه گوهارتی شینا که ام بچین پرورده که یا هزری یا روشنبیری یا ام بجین یا اخلاقی یا سلوکی یا هزروبیرا یا زمانی یا کلتوری یا چوانی که ام بشین اوی زاروکی همی هزرا همی چاوی توی گوهی توی وکین و همی بزانین و معلومات و رفشن بیریا وی زیره کین و پرورده که ساخلم دینه هزرا مال گشتی هنده که پرورده کردن اوه خارنه و جلو برگن و هر پیداویستی که دی که بردوامی جیان بکرد که هم شنید مادی ام بجین پرورده درست اوه که تو کسراتیا اوی زاروکی هشت دست بکی آوا کی اوجی اوه کتو روشنبیریا وی زیره کی تو هوشیاریاوی آوا بکی تو پیزانی نبده تو چاوی توی وکی تو گوهی توی وکی تو درگیه توی وکی و پیچته خطابخانه بجین پنجرت معلوماتا پنجرت زانیاریا کنتاکاوی الگل کومالگهی الگل بیرو رای جواز اوه کده کساتیه که ساخلم ده آوکت ام خزانه یا شرقی دا یا روشهلات دا حتی تاراده که روشاواج دا ام سپاندنا یا حضرت کین یا بیرورات کین پیغمبر صلی الله علیه و آله بجید كل امرئ يولد على الفطره يعني هر کسی که بيت سر فطرته این فطرت چه یعنی انسانیته یعنی مروایتیه بهایت یتمازنت قیاما اوکو یساخلم بیت یه باش بیت یه اوکو یه خیر پخش بیت اوکو بشید خدمت بکت وجد هین خیزان دی باب دی آرستیوی زاروکی دیوی مروی گوهرن دیف حزو دیف ویانو دیف هزرو بیرت وانکو سپاندنا به هزره بکنو دوید اف زاروکه چافلی کرنه که کوره بو وان دی بابا بکد احتمال جر دی بابا تراده کی هزرو بیرت وان ندرس بن لو ما بنیاد اساسی آواکنا کساتیه کامرو و که ساخلم که قبیل کنه هزرو بیر جواز بکد اوه کل پرورده که ساخلم بیتا کرن روشنبیری و پیزانین و پنجره بجینیت یه زانیاری بوی زاروکی کنتاکا ویل گل کومالگهی گل ناوندن کو خواندنینه زانستینه فیر کردنینه بو ویزیره کن دا بشید کساتی یک بیتا آوا کرن الگل و خزانه اکید ام دهین رول دوی کو تمام کرده و اوج قطابخانه بیت قطابخانه جی نبز بیتا جه کو ام بیجین فیر کرنا آن پلایا نویسینا پلایا ولا اف قطابیه ناجح بو سرکف جوی پلی چو بو فلی جوی قناقه چو وی قناقه ام بیجین بیدویه جوهر درسی قطابخانه یزان کوه و کو پرورده کنن ساخلم بکد زانیاری درست بدته روشنبیریه که یا ام بیجین سر آسته که اکادمی سر آسته که زانستی ابدته وی قطابی بو هنده که دا تاکه که آوا بکد که فعلا سر بنیاته که هزری سر بنیاته که آیدیایی هف قبیل کرنا هزری برانبر بکد زمانی داشت کلتوری داشت آینی داشت نتوی دا که فیر بیبته هنده هوشیاره که چه بید که هف قبیل کردن بکد بزانید مروفاتی تمام کردن ایکودونه بزانید که مروفاتی هاری کارت ایکود هف کارت ایکودونه پالپشتت ایکودونه ایک پیام دتفیدی چه صراعات و چه هفریکیت اساس دانینن تنها هندک مصالحن کەسنی حەزی بە ئازادی نەبێت کەسنی حەزی بە قوبوڵکردنی ڕابۆچوونە جیاوازەکان نەبێ ینی ئیدعایان بانگەشەی
ئازادی بەرداوام بکەین بەڵام بە پرسیارەتەکەی خێنە سەر کەسانی تر خۆمان بە پرسیارەتی قبولکردنی ڕاجیاواز و ئازادیە بیر و باوەڕەکان ناگرین چۆن بتوانین بە پرسیارانە مامەڵە لەگەڵەمە بکەین و بە پرسیارانە قبولی ئازادیەکان بکەین و خۆمان بەشێک بین لەوە نەک بە پرسیارەتی بخێنە سەر ئەرکی ینی بیخێنە ئەرک بۆ سەرشانی کەسانی دیکە. بەێ دیارە پراسی بەرپرسایەتی gelek ca اختلاف me hey اختلاfa me çi tiştiye ev ku ew axnet em bijîn ew tiştê tê te xandin ew tiştê te gotin ragihandinê da il peyra û programê rixrawa da li komala da li ehzaba da distûrê dewlete da ku azadî êkî bi nemayê serekiyê mirovî ye pêkve jiyan aştî azadiya raderbirînê ev ku her kesekê azad e her kesekê بیرو رایت خو بشوی که آزاد در برید بس براستی وقتی که بین کرداری ام بین عملی ام بین واقعی جیانی اکید گهوری نکامازنه اری بسیار ویرو چند شوی هزرو بیرا چند شوی او کل مناهجت قطبخانه هنوزان که پیروید و پروگرامید اوان احزاب و رخراوا و دستور دولت هن چند تا تطبیق کردن چند تا جیبجه کردن چند بتا کردار که فعلا اوه بیتا منهج بو جیانه مفروضه او بنمایت اوید کوید آزادی کو پیتی تا گوتن و پیتی تا راگهاندن و گلک جا سریمت اشید الاعلام و راگهاندن دا و سوشیال دا کو ریز البنما بگیرن ریز المروفاتی و آزادی بگیرن بس هکه تو بیت واقعی دا بینی سپاندن تی تکرن او کسن اوید کو گلک جا دوین بنمایت آزادی و مروفاتی بو خوب کار بینن بو مصالحت خوب کار بینن بو جبجکن هندک اجندایت خوید کسایتی آنیت لاینی اب کار بینن دا بشن سپاندنا یا هزرا خوب بکن نهیلانا لاینی دی بکن افاکو اگر دست حالات بید آن لاینه که دیه مثلا بو نمونه یه آینی بید آن لاینه که دیه یه هزری بید آیدیایی بید یه فرخه بید افاکو دی محاوله کت آیدیا خوب فرض کت اوه کدا مفاید خو مصالحت خوب دست خوبه بینید و اوه دیبتا نتیجه هنده که حفرکی ناو جواکی داشته بیتو بیت دجمن کاری ببیت اگر هنده که کسی نبیت تمام کرد و اینما کمالگه که جواکک بیت اگر هنده که شینا آواکنه بیت حرفاندن شینا حوالینی و پالپشتی و هاری کاری دی بیت صدا ما هنده که بیت حفرکی و دجمن کاری و برپک دانانا ایکودو اگر هنده کو ویجا اف امپراتوریه اف دولته دی بیت صدام هنده کو بیت حرفاندن و هکم چین می جوی دوباره بخوینه و سکنه با امپراتوریت جهانی اوید کو حکم الجهانی کلی دی سکنه که دو ماهی که چه هاتیه دو ماهی که هر بنده کو سپاندنا حضره سپاندنا آیدیا خو و بهیزه قوته و نهیلانا لاینه اوی بجنی جواز الگلوی باید صدا ما هنده کدومایی که حبرکی ناف براوده خودش چی بیتو گلکشون هکتو میجو بخوینی حتی ناف خیزانا او حکمرانی که رو دست حالاتت کرد چه نابینا برادا و چه نابینا بابکرادا چه سرعه چوب ایکو دی کشتی هر سر هنده با کو سپاندنا حضره بکد بوچی اوه کو حضره اف حضره باید هنده کو حس هاتی دسته وادا و مصالحت خو کورکی دیا کو بنمایت هف قبیل کنه بنمایت آزادی یا بیرو را آزادی تا که کسی آزادی هنده کو هوش مروف ریز وید بیده گرتن نهاتیه چه بجه کردن و بخوب کاری نه به هنده کو دا بشید بله کاک بیار دوسکی راهنری گشه بدانی بله بله کاک بیار دوسکی راهنری گشه بدانی مروی زور سپاس و زور خوشحال بینم رو